Paskele yurtlarına karşı Komrat kasabasının Panar'ın sergileri dolu türlü mallarla insanlar halkları Paskele yurtlarından satın alma ne lazım? Yemelik kalitesinde kontrol etmek agentstvosunun baş inspektörü Alla Kalçeva verdi birkaç nasihat satın alanlara. Все люди, значит, в санкционированных местах, несанкционированных местах. Hepsi insanlar satın alsınlar yemelik mallarını lazım mahsus tükenlerden. Burada trotuarda onlar da lazım satsınlar yemelik. Satın alarken yemelik insan var nasıl istesin malın kalitesi için sertifikatları. Yok nasıl kontrol etme o yemelik mallarını hangileri satılırlar yıl bırakılmış satmak için yerlerde. Этикетке должна быть вся информация, что касается продукта. Также люди должны обращать внимание на условия хранения. Satın alanlar lazım hesaba alsınlar yemek malların koşulların korumasını. Avtonomiyanın yaşayanları söylerler. Hani onlar her zaman bakırlar malların koşullarına hem de pahalarına. Смотрю, что было качественно, по цене, что было доступно. Bakarım olsunlar kaliteli yemek malları paya göre. Diyeceğiz giderim satın alma bir parça yağını bakarım benizine hem de pahasına. Da sadece ondan sonra satın alırım. По какой цене, и тогда, если меня устраивает, я покупаю. На базаре я очень мало что покупаю. Panirden ben pek sirik satın alırım. Taziyede tükenlerden. Kimerse de babalardan rasada satın alırım ya da başka bir şey. Уважение к бабушкам, потому что они тоже бедно сидят, там стараются что-то. Мы обычно у людей, у простых. Biz taziyede insandan satın alırız. Fukara insanlardan iyi yeşillik, kaymak. Ben bilirim. Hani onlarda her zaman pak. Аккуратные, все хорошо. Внешний вид. Bakarım malın benizine de bende var bir tabiyet kokma. Kimerse de insan verir datmada. Попробовать. На цену обращаю внимание, потому что слишком... Bakarım paya niçin ki hepsi pahalı. Patlıcanlar da tayları ederle 30 lei. Zamandaşta 50. Taziyede de 60 leiyadan. 2000 lei pensiya parasında ne kadar var nasıl satın alma. На качество смотришь, но что делать это самое, если сперва смотришь, сколько в кармане есть денег. Конечно, и это, и то, и цены, и качество, конечно. Elbette kaliteye de paya da satın alırız yemelik uşaklar için, hastalar için. Bize lazım kaliteli mal. Нужны и цены, потому что цены вообще кусаются. Какой продукт, свежий или уже не свежий? Kaliteye bakarız hem de ne kadar taze mal. Diyeceğiz yağını lazım olsun taze. Balığı bakarım kulakların benizinden. А рыбу по жабрам смотришь, если жабры розовые, значит это свежая рыба. Если они уже коричневые, значит не свежая. Uzmanlar nasihat ederler insanlara pek hesaba alsınlar yumurta boyasına. Niçin ki bu mallarda var kimya, da var nasıl kötü belli etsinler sağlıkta. Satın alma boyaları lazım mahsus bırakılmış satmak için yerlerden. Var nasıl doğal malların da boyama yumurtaları. Polina Barbova, Maya Sadoviç, Vlad Tabachuk, Maria Kazako, GRT Haberler.